Srpski glumac Sergej Trifunović osuđen je u splitskom sudu na 60 dana zatvora uslovno, odnosno kazna neće biti izvršena ako u toku 1 godine ne ponovi isto delo. Presuda je pravosnažna s obzirom na to da se Trifunović odrekao žalbe. Budući da je Trifunović uhapšen u noći između ponedeljka i utorka na graničnom prelazu Bajakovo pri ulazu u Hrvatsku, a juče je priveden, računa mu se 59 dana zatvora uslovno. Presuđeno je i da Trifunović mora da plati sudske troškove u iznosu od 150 evra. Srpskom glumcu je vraćen pasoš. Trifunović je za Splitsku Slobodnu Dalmaciju rekao da će i onako postati građanin Hrvatske jer mu je supruga Isidora Riječanka. Nakon što je izašao iz sudnice, Trifunovića je na hodniku dočekao službenik policijske uprave za zakonitost postupanja, pokazao mu značku i rekao mu da pođe sa njim. Na pitanje Trifunovića zbog čega želi razgovor s njim, službenik je rekao da mora da proveri da li je sada zakonito u Hrvatskoj. Kako ne bih bio zakonito kada ste me uhapsili na Bajakovu i doveli, odgovorio mu je Trifunović. Suđenju je prisustvovala i Trifunovićeva supruga Isidora koja je bila sa njim u trenutku privođenja na Bajakovu. Iz Zagreba je stigao i srpski konzul Stefan Ristić koji je rekao da ga Trifunović nije zvao lično za pomoć, ali da je došao da mu pruži podršku kao građaninu Srbije.